ጀግና ሰው ሚኒሊክ የጥቁሮች አባት መራራ ነው ልቡ ገፍቶ ለመጣበት ጣይቱ ፀሐይዋ ሀገሯን ያበራች ሰራዊቱን መታ ድል ያበሰረች የሴት ልጅ ምሳሌ የምትሆን እመቤት ነች ያቺ ውጃል ወሳክቲን ተከሞ ኦፍኑ ጂቢሲፍት ዱጋ ኩኖ ገናማ ኑፍቴ ጀበለትን ወርቴን ሮሞ እንተ ለዶክተር አብይ ተከሲኒፊት የጀገፈዳ ጀግና ሰው ሚኒሊክ የጥቁሮች አባት መራራ ነው ልቡ ገፍቶ ለመጣበት ጣይቱም ፀሐይዋ ሀገሯን ያበራች ሰራዊቱን መታ ድል ያበሰረች የሴት ልጅ ምሳሌ የምትሆን እመቤት ነች ያቺ ውጫሌው ሁሌም ስትነሳ ለአበሻ ክብሩ ናት ለጣሊያን የአባታችን ጥቁር የእናታችን ብላክ annama oromo ta'e yero jalqabaati fi mililik farse yero jalqabaati Dr. Abiy arge lamma fan intala isaadana Dr. Abiy akkamit oromo ta'e mililik farse kan jedhu gaafin gaafa ka'u Dr. Abiy maqummaan isaatu arrabbichuu ta'e malee gaafa jalqabaa maqaan isaanii abiyooti jedhan abiyooti jechuun immoo sirna bara isaan dhalatan sana kufee jedhan haati isaa abiyooti sirna jigesan itti yaadachuuf jecha abiyooti jettee isaa moggaas ta'edhan anaaf mucaan daamsa haadhaa sana qabatee lafaa ka'ee nama oromoo ta'ee yeroo jalqabaatiif mililik faarsee Dr. Abiy argean amma tana eessaa fidanii seenaa ummata gurraachaa jedha taappeellaan dudduuban barraa'ee jiru rabbi sodaadhaa uffata kana irraa nuu baasaa arii agalchaa intalli agaltu wallahi mililik yakkama afrikaati bar mililikin isin faarsitan kun yakkama afrikaati dhugaa isinin jedha yakkamaatu yakkamaa faarsa namni mililik faarsa illee yakkamaadha ሁሌም ስትነሳ ለአበሻ ክብሩ ናት ለጣሊያን ጠባሳ ምን ጣሊያን ቢንቀን በያዝነው መሳሪያ ተስፋ ከላይ ነው ለእናት ኢትዮጵያ አድዋ የአፈር ክምር ቦታ ብቻ አይደለም ሕይወት ነው ታሪክ ነው የተጻፈ በደም ዛሬ ላይ ላለነው ብዙ ይነገራል ዓመታት ቢኖሩም እልፍ ያስተምረናል ያኔ ሀገር የከተተው ወደ በረይሉ በአንድ ልብ ሆነው ጦቢያ ሊከልሉ ልዩነት አልነበረም በመካከላቸው ሀገር ስለሆነች ዋና ዓላማቸው እናም ይህ ቀን ጥቁር በዓለም ጀግና ሰው ሚኒሊክ የጥቁሮች አባት መራራ ነው ልቡ ገፍቶ ለመጣ አይጆሌ ጅማ ከነከሲፋው ከሳ ቀቡ ራቶ ከሲፋው ከሳ ቀቡ ጆንጆፍቶ ከሲፋው ከሳ ቀቡ ቪዲዮ ከቶቆ ከሳ ይለፊ ነምኒ ከሞከ ሸርሸር ወሊጎ አገፈዳ ነማ ከሌስ ሐለ ከራ ሐርሜ ከራ ሐርማ ሙራቱ ኦልባቴ ሴናሳ ስትለለብቲ ጆንጆፍቶ ከሲፋው ከሳ ቀቡ ራቶ ከሲፋው ከሳ ቀቡ ወፌሳን ጮርተኒ ወሮተና ከስ መድቦ ከሲፋው ከሳን ጮርተኒ ሐመተን ወጅኒ ሙት እንጀጀበስ ወሮተና ከስ ጀግና ሰው ሚኒሊክ የጥቁሮች አባት መራራ ነው ልቡ አንቺ ምን አስበሽ ነው አንቺ የኦሮሞን የጅማ በዓል አለባበስ ለብሰሽው ሚኒሊክን ታወድሻለሽ እንደዚህ እኔ ደነገጥኩ ይሄን ቪዲዮ ሳይ ምን አስበሽ ነው ለማኑ ልብሱን ከየት ነው ያገኘሽው ማን ነው የሸጠልሽ እሺ ልብሱን ገዛሽው አታፍሪም ትንሽ ጭራሽ ቪዲዮ አርገሽ ነው እዚህ ላይ ምለቂው እኔ ተሸማቀቅኩ ይሄን ቪዲዮ ሳይ ነነሄ አከሙጫ ጅማ ተቆጥ ማል ጀቹ ለኩን ያጀር ፈታ አዳ ጉርጉርተኑ ዱማ እሰነፈቱ አባኑ ፈታ ከናት ጉርጉርተ ማል ጀቹ ለኩን አንቺ የተመታሽ ማል ጀዲና ራብሳ መከና ፈታ ኮዋን ጀዱ እደነምቡልኝ ሳሬው ራበት mililik goota jetti komentiin tun yeroon komentii tan arge bakka nama kana bu'ee otoo afaan oromoo barreessuu baatee jedhee na dhagaame dhaloonni waa'ee mililik hin beeytani gabaabsee isinitti hima mililik jechuun nama gurraacha gacciibsee morma qale nama gurraacha gacciibsee harka mure nama gurraacha gacciibsee harma mure nama duguggaa sanyii gurraachotaa raawwate ofii isaatiif gurraacha ofiin jechuun turre mililikoonni tokkolleen gurraacha ofiin jechuun turre isaan israa'eloota keessallee warra sanyii Salamoon ta'uu dubbachaa turan Salamoon jechuun Nabiyyi Suleymaan jedhanii kan musliimoonni dubbatan kan kiristaanonni illee Salamoon jedhaniin jechuudha nabiyyi beekamaa yookaan ammoo raajii beekamaa kan amantaan kun lamaanuu irra walii galan kan warri kaan Salamoon jedhuun kan musliimoonni Suleymaan jedhaniin jechuudha nama tokko gaafatanii ati Afrikaadhaa jennaani Afrikaanota wajjin nuti bakka qubxiitu waliin nu fidaa jedhan maa gurraachoftarree jennaan aduun nu gurraacheseedhan aduu gurraachese malee jari gurraachan turre jechuudha uummanni Afrikaa hanganan turre kan lafarraa fixee gabaabsee isaani fakkeenyaaf Oromoo miliyoona 10 ture fixanii miliyoona 5 deebisan akkarraa walakka ummata Oromoo fixanii deebisanii jechuudha gootummaa jechuun ajjeesaa ta'uu miti nama ajjeesuun gootummaadha yoo jettee fudhatte dogoggorteetta goota jechuun garraamii namaa
gara laafessa nama lammii isaatiif dhaabbatu qofa otoo hin taane nama dhala namaatiif mirga dhala namaatiif nama dhaabbatu nama falmatuutu goota jedhama. Mililik akkami goota jettee yaadda? Hojiin Mililik hojjete hojii gootaa otoo hin taane hojii jaldeessiin hojjanne hojjetani. Namni Mililik nama gaariidha jedhee yaadu namni Mililikiif siidaa jaaru nama seenaan beekne nama homaayyuu dubbiseen beekne doofaa akka isaa sana jechuudha. Mililik naman baratiin turani milikoonni hundi harkaan mallatteessan jedhani quba qabanii itti gadarkisanii bar akkasi qalama keessa kaa'anii daftararra mallatteessan jedhan. Nama waan addunyaan keessa jirtu quba hin qabne turan. Namoonni har'a Mililik faarsanillee namootuma akkasii sana garaagarummaa tokkoyyuu hin qaban jechuudha. Wasaktittiin takkammoo of nu jibbisiifte dhugaa. Kunoo ganamaan dhuftee jabalatti nu harteennaan jabala jirra. Ramadana kana nu kadhaasa dhugaa jaarsummaa dhaqaa nu qabaasuma borganama haa eegalamu ramadaanni. Muddaadha dubbiin. Yaa jamaa Ramadana kanatti jaarsummaa nu dhaqaa wallaahi isuma borganama tu eegalame gaarii natti fakkaata yoo dubbiin kun hin laafa ta'eef. Faxarrii ituma jiraate nyaatamaan jiru qoonqoon dhufteetti wallaahi. Akka waanan ganama nyaadhee baheeti laammas ganamatu waan nyaatiin deeme. Akka nama faxara nyaateettan quufee jira dhugaa.